Kardong pini news fast karbiang long birta thanjibang nilisami somjali ninglingpi aprangsi birta thepi arjuitha Soteng kapar lorong korahabar rat sorkar along apong kirap johangdet ati piniar nianta anu ciwarangwe HAD Gulf of Assam Penke Council upon Sika 73,670.73 lakhs atangka ng palietlo sita COVID-19 ajar ni bil pipejok atangka abangki pangpen pring HSLC asat lang antek acuning apan mute piningkan asat lang antek ni mucet Puluni ahawara longta mesen pen metrik asat lang antek klangpon Fornong Socheng constituency arlo rongkora hawar arat piniarnian ta akisungang bongsi cicak nang bomlang Sarkar ka chelar ke apong lo seta rongkora hawar ke piniarnian ta chelar dun thek thelang Lapen hada kacilenga towar anta kimisen kawedada job asap arbe ke janglote kanglit kangther pena job keso kache ponahut peaja e pensi che ponanglo pusi pherangke kahumri damahut nang than pachini dun lasi hada ka kisung pen kapa jog ji lake kimisen kacilenga towar medical sub center mesen ki junalang lapen rihinga me hei hui nang kapale jiaphan Fornong Socheng constituency pen kikhibom em rupsing teron lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Alang Litum Pen Prabjin Pen Kepale Jiaphan Rongkora Hawar Aradatum Tuning Ripon Lapenon Fornong Socheng Constituency Pen Kikhidun Bom EM Rupsing Teronaphan Lahai Hui Akisung Pen Kirap Kilong Jiaphan Tuning Rilo Apong Seta Kaike Talahai Ke Nekamlo Nerapo Pusi Lamchak Pidun Bom Titi Seta Pinyar Nyanta Kirap Angthek Avelang Puta Hawar Aradatum Pen Nang Than Pachinidun Sarkar tentang nata weglang sta nili non nili ni hang pen nili lama nili hang bangke towar bang kenang so nili ke lahelu min bang lama ni ke so towar ke ni nang klaim pipo pusigi pubo seta akama nang klaim pipe anda ki juna lang pin kenal tum koson ben si jun bom lo nili tum ke la pu la ben palang he nania lang sukang bop pen lam si jun bom serang he lam tani tu meningi lu lang tani tum ke ningi bom lu lang nang pinaing puta nang pipe la pukang bop lang pen si la pula ben pusi ni tum yun bom lu prap jing ke akap trek kavelu la towar la pen la medical sub center an ki juna lang la helu Lumayan, hiện năng cái chạc cái miếu sẽ ta được sinh tron nó bằng cái sẽ ta lang đi năng claim pipe là hàm đến của ta towar mê pen mỗi thang su của ta chụp cái đầm towar cái hình pen ayok nãy cái su cái boy cái sạc bạc thì phía dưới y pen sẽ ta chỉ pon năng cọc lo là gì anh cái sùng được cái rong cora long cái đục cái boy đu cái towar cái hình pen ayok là gì medical sub center nang binang pusi nitum government atum bhan Wothat lang sopen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long Seba penpini asamangkang pi kep matis HLC asat lang ang tek kapang dagalong Karbiang Long 51.11% kiledun Pinpur me kedam tanganingkan kep asat lang along 49.9% ansi undun chot Seta pininganingkan sat lang ang tek 51.11% kilongdun Pinpur me pining Karbiang Long pen kep asat lang ketok dun pangrumpet pen Bang Suri Kre Plira Bang Kre Thom candidate do La Song Bong pen Bang Suri Troxira Pharo Plira Pli Kebra ke Thom a candidate atumsi sat lang chepa undun chot La Song Bong pen first division Bang Pharo Sir Kebra Trogner Kebra ke Thom second division Bang Suri Hinira Pharo Plira Pho Kebra Pho Lapen third division along Bang Suri Plira Bang Pho a candidate atum sat lang chepa undun La Song Bong Karbiang Long pen 10 position ke Longdun Alindita Kolita Alang Lidipu cleared up Sankardev Sisu Niketan School pen Karbiang Long aphan nong mekewan pi Alindita Kolita aphan AJYCP atum pen cleared up management committee atum Alang Liphan Karchopon আপোনাৰ নামটো অলিন্দিতা কলিতা কোন স্কুলৰ পৰা আপুনি জিলা শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতন ডিফু হয় আপুনি যেহেতুকে অসমৰ 10ম স্থানত
আপুনি পাছ সক্ষম হৈছে পাছ কৰিবলৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা মনৰ অনুভৱ কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ হয় আপুনি এই দশম স্থান পাম বুলি আপুনি আশা কৰিছিল নেকি বাৰু মানে পজিশ্যন এটা থাকিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান চিয়ৰো নাছিলোঁ আৰু হয় এতিয়া আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি পঢ়িম বুলি ভাবিছে ক'ত পঢ়িম বুলি ভাবিছে বৰ্তমান মই ছায়েন্সতে নাম ভৰ্তি কৰিম মানে কলেজ ঠিক কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে এগৰাকী সফল চিকিৎসক হোৱাৰ মন আছে অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাই পেলাই আমি সঁচাকৈ বৰ সুখী আৰু তাই যিখিনি কষ্ট কৰিছে অনিন্দিতা কলিতাই লগতে পিতৃ মাতৃৰ সহায় সহযোগ এইখিনি খুব ভাল লাগিল স্কুলখনৰ বাবেও আজি বৰ ভাল খবৰ আশা কৰোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং বৈঠালাংছ মিউনিচিপাল বোৰ্ড চেয়াৰমেন চন্দ্ৰ ৰংহাংপেন মাই চেপাহেম ফুপনসি ননপৰ কোভিড-19 আকেছো কাংদাং বমজক চেৰক টকপেন কেডোপঞ্জি আফান মাই ইংনি বাংস মাইলং বৈঠালাংছ পুলিশ স্টেশন ওসি বৈঠালাংছ মিউনিচিপাল বোর্ড ভাইস চেয়ারম্যান হারসিং রংফার বৈঠালাংছ মিউনিচিপাল বোর্ড ওয়ার্ড কমিশনার কেডোআন লাপেন এসডিবি এটম চেটং দুনসি মায়েলং আরসিক জিকপেন চিংবাই চিংসাই পন লাসফি পুরথিমি আদাং মাতে পিরথে আদাং লং লিরসেং সাংপেন কেপাদুজি আফান লাপেন তমন মেসেন পেন কেলং জি আফান পুমা থাপনসি বৈঠালাংছ মিউনিচিপাল বোর্ড আলং ক্লেমবাং ফুয়াতুম কেডো আনপেন খেং পিয়ারং কে কারচে আসাই ডেংপন বৈঠালাংছ পেন রাজন রংহাং নিউজ ফার্স্ট কার্বি আংলং District Animal Husbandry and Sanitary Department Karbi Anglong atumpen pini langbung dingpi along Animal Health Camp Padopon Bang Solong Dr. Avinash Timung Veterinary Officer Bokolia State Veterinary Dispensary Dr. Roton Singh Ronghang Dr. Milton Inti Dr. Klarbong Kramsa Lapen Dr. Resi Inti atumpen si Chainong Longhong Lapen B Keso ake joypen langpon Pinpur me pini Chainong Aphan Keso ke langpon John Phokep Sose Lapen B Joning Koi Sose Langpon Lasona Porapor Kapang Renga Piaphan Keso ke Langpon Ajok Langbung Dingpi Arada Tumpen Pini Dr. Atumaphan Ningkang Samahir Jume Pidun Rinti Si Cepadipon Bokolia Pen Mensing Ronghang News Fast Karbi Anglong Seba pen pini asamadang metrik asat langang thek paklang pontanglo sonsi phuluni ke parlo pininga sengkan setame cap asat lang surhini rank koya pharman josemet Pilgrim English Academy School along ke pas 100% satlang ang thek long si pining nong mewan pilopusi Pilgrim English Academy School Principal Jonel Don Rongpi Pherang Keangno ning chaparong pen nang thandun sonsi lapum Holy Infant English High School along setame Bangthong Kebra Trok ang bongpen Bangthong Kebra ke thomatum ke mesenang theke longpon First Division along Bang Trok Si Lapen Second Division along Bang Pre Trok Lapen Third Division along pen Bang Sir Kep Lapen Laso School along pen Tony Basumatari Seta First Division chepa long pen Fli a subject later chepa long si Holy Infant English School along pen Mesen Nong Mewan Pi Bang Pliatum setame ECC letter a subject do pusi principal ng thandun lapu Rengbong Hom Bida Niketona School along setame kadokabe Bang Krisir ke Bang Bongpen Bang Kretrok siatum ke misenang tek long Puluni pen Arun Crow News Fast Karbi Anglong Difu Manja Road 5 Mile along Kido Recreation Park Nongnam Kachatang Klong Park Atumi World Environment Day Arni Pacheton Dunsi Recreation Park IC Jameson Kropen Japonsi World Environment Day Arni Adabapor Thengpia Klimso E Ponsi Api Recreation Park Awai Kangarlo Ongdunga Thengpia Klimso E Pondet Api Assam Rifle Main Gate Pen Pangcheng Ponsi Recreation Park Second Gate Malam An Tower RVRA Pan Ponsi Tower Tame Pangthai Pon World Environment Day Arni Pachaton Dunsi Prek Jamasong Department NGOs Society Lapen Thengpia Klimso Ki E Pon Thuji Pup Kachisik Atumaphan Recreation Park Pen Suri Inquiry Sira Pharo Troxy Sose Thengpia Klimso Pidun Lopusi Recreation Park IC Jameson Kropen Nang Pachini News Desk Report News Fast Karbi Anglong Atum Yamria Havaralongta Pirthadang World Environment Day Arni Talon Duna Sonsi Hadak Thengpia Klim Edun Sonsi Umpenai Higher Secondary School along Local Emisialu Hiaman Pengpen Chetong Dunsi Labang Sojai Mekalong Principal Welcome Teron Thanbang Kehoi Kamsing Timung Thanbang Atum Non-Teaching Staff SMC Amaipu Jolverin Senar
Dun Maipu, David Singh Teron Lapen, Kaprek Anatu KSC Amri Branch Atumta, Lemra LP School along, World Environment Day Talon Dun. Bang Solong, Than Bang Kehoy, Lokeswar Thangcho, SMC, Amaipu, Babu Singh Teron, KSA, Maipu Hemaring T, Kongchun Bang Babu Singh Milik Atum Penta, Teng Piarong Ki Ipon Pen, Rongau Samaratumapan, Luki Charlie G, Abaha Ketokji, a notebook, Ron Pon Pen, Rongaso Atumapan Ingti Lapen, Rika Charsa Masabon, Taron Pon. Umpenai Pen, David Singh Teron, News Text Report, News Fast, Karbi. Non alam so 110,000 at. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta kang tonpen ng Chiruy Tulo. Hills Area Department HAD Gov of Assam Hinpen Non-Salary Surihini Rakraiser Captain Surihini Rangkoya Parman Council along ng Kapaliatangka Lake SOPD Plan Fund first and second half along Sika 39,154.17 lakh balance of special grant along Sika 10 Kuti Lapen 16 lakh Finance Minister special package for construction of road pen Sika 250 lakh CO on education, sport, arts and culture along Sika 3 lakhs accelerated irrigation benefit pen Sika 7,458.56 lakh KAATC package MOS pen Sika 2,270.95 lakhs NLCPR Pensika 314.98 lakhs. State and Central Finance Commission Award Pensika 4,521.19 lakhs. Lapen established expenditure non-salary Pensika 1,150.87 lakh. Pangrumpet pen Sika 73,670.73 lakh. Atangka Karbi Anglong Arlo Karbi Anglong Autonomous Council Aphan State Government Atum Nanglo Edlo Pusi HAD Minister Pangdakpon Seta Det Arlo COVID-19 Award Pen Keso Ajoine Surini Rak Pressure Kepen Surini Rankoi Financial Year Ending Ke Wosik Thong Kepan Pakampon Lo Pusi Thang Thang Nipai Krepo Arni RBI Ahin Pen Pangdakpon Lo Bon Taladak Council Arlo Ke Ong Dung Asai Kamatum Ke lockdown amen pen ale cho enjoy joy pen pang anghap mate backdoor pensi council kachariatum amithang amunit amen pen bill payment and adlo bon tanon ke ongdung general contractor atum aphan ke bill payment pimowe pu contractor atum ningjerinti seta birta ke long duna tengke wosi kachiklo achiti malomsi bill pg puta kachipare soalam longdun news desk report news fast Karbi Anglong Block 1 ahoy ke doaratum non malom NEC atau Piariri Longli kang rai cimit medarajok kedam kewang penang an katora dokok lopusi birta longpon non malom barla arwi kejang cimit medarajok si West Karbi Anglong arlo hamren pen kandulia dak penang an ahiring tang rak pen longlik inglim bompusi radatum ningje ponrenti lasojok kanduli i langsomipi rongpangbong sera lapen ke ong dongarat tung kisung chetong ponanglo atheke hamren rong supian ke nang paliji phan nonamat ke NEC atawar pian betlo bonta longle kang limbo majok toar pika chehelat katora dokoklo toar piari amatsi longle kang limbom ajoini radatum arwike jang ahut toar ka chehelata ka pherenang dokoklo athema longle kang limjapor chipu thekte Labangso atawar along longli kang raiber aputhak sarkar atom kapajok pon thekje phan kamathapon kenang sotlo lapen kopia kechok cheki do joinisi aning kanwangta labangso atawar longli kang rai longwerma
lake kiri gitarlit kenang sot binonglu pinpur me longli kang rai pen munit atum kedam kerang kana hok anchot kali bonta thengpi thengprang anta thedung kana hok pon dokoklo dongka mukam pen komol kathar news fast Karbi Anglong United Student of Karbi Anglong Central Committee atum pini dongka mukam irrigation IBLong African Swine Fever aputhak perang kemai kepha bangso mailong atumi jak social organization atum bangso long hongabor aputhak perang kemai kangnialong ahok pet klardak kapachini pamele radaphan kapachini nangji mate radaphan kapamang hunangni pusi alang litum ningje Lapenjong si Karbi Anglong arlo bangso ke sobe pulote alo paklang thaputa hangpon কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাই অসম চৰকাৰলৈ আহিব ৰিপৰ্টটো আহিব তাৰ পিছতে ডিপাৰ্টমেণ্টে সকলো ওচৰত আহিব তাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো মেটাৰ ইমান চিৰিয়াছ মেটাৰ বিভিন্ন মিনিষ্টাৰ মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বা বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ ডক্টৰ বিভাগৰ ডক্টৰ পৰীক্ষা নিজেই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি এইখিনি অৱগত কৰাই আছে কাৰ্বি আংলঙত কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে স্পষ্টীকৰণ দিব নোৱাৰে যাতে সেই ওপৰত ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যোনসকল ক্ষতিপূৰণ যোনসকল ৰাইজক যাতে ইমিডিয়েটলি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে সেই কথাষাৰ আমি কোৱা কথা নহয় কিন্তু সেই কথাষাৰ অসম চৰকাৰে কোৱা কথা ঠাইত গাহৰি মৃত্যু হৈছে শ কাৰ্বি আংলঙৰ ভেটেৰিনেৰী বিভাগে এতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো একশ্যন লোৱা বা লেবৰেটৰী পঠোৱা আমি কোনো ব্যৱস্থা দেখা নাই Dongka mukam pen komol kathar news fast Karbi Anglong